Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. La Plie Paidbah ya kedukaan balai kerteng ke Mawlai Cable Network. Jong ke Airtel Xstream Fiber. Mawlai nongkwar Block 7 bat Mawlai Put Muri Lat Jayur Shillong. Kini kedukaan jong uba wan seng jerwa ubalai te perlok bat ke Airtel Xstream Fiber. Nagini kedukaan ki Paidbah nong snong jong ke snong Mawlai. Ila banle ya ke connection broadband ke bak Hamstead jong ke internet. Hakajing Plie ya kini kedukaan la ya don lang nagakenhun jong ke Airtel bakentup yo Business Development Manager Ujayanta Kumar Bhagabati. Planning and Development Navid Khan, Territory Sales Manager Broadband Kushal Sharma, bat uba wan kinsai Shabong, ubade Zonal Sales Manager, ibahi hasam bat kibala shakhat sobha. You want to go I know if it try to subagodo, na mahagani ka board, hagani klima, hagani ka step, jogani ka ski kamanta, hagani tay bagani ka cheka, nagamantay bawan may kombi, yagam mi mal fani mi kilama ka din na jome try, hadin ba mal pati ka din na jome balong jomen shi ka yeng ka jomki, hila pendem ni lang jome dodo, ba kila IT hila ni hame try to su, kumta mela shonga ka dodo ni bawan, mela shonga dodo ni kombi, mela shonga dodo ni kon srab ka tay, mela shonga ki din ka kita palo, iba yeng ki be snow ni me try to na Bible tagila but kunta mela buha ka no to ki try chisu bagin klat yami and bagin kan mau yami kanamba men laban kan kuyigi kanamba men laban dalika barki kanamba men laban ya dai ki go try kila hot yami try ki shakri jami nila dona ni ka step na ka ball ki chilam ka jame try chisu balong chomasi e ka ngin pendap ni ka man ka jame try chisu ka balong ka chikban kan tan ko try ye ka AUK paro ko gelang ya ko try ya kadang kita kesini, nak play lah live ni ke Airtel Xstream Fiber. Kita cakap ni request dalam pas Paidbah, baru kita kesini lah I connection nama kita gelong yang baru di badan hari apa ka, sedang mulai jungi baru kawin. Jika kadang play gini, dan kamu ni depan. Play your baru ke team jong ke Airtel Xstream Fiber ki belai Xstream Shedham lagi ni segi baru benar ki belai mengilang pendaplut menterpoi yang lain jungi baru gendong jong sedap jong sedang mulai baru kowe bagi lai Xstream met pat mensiam kenang benar menterulung mengenyok yang ni kesini ke parlemen ke pemerintah mengilang play yang ni ka Airtel Xstream Fiber hak ni kesini pemerintah kesitarik mulai Oktober al-hajar al-Quran di I play lu ya iba wan kensa syabong balong zonal ZSM zonal sales manager jong ke Airtel hang ni apa North East jongi berada dekat ni hari kapal pemerintah play ba IP jing platform dopi matsaki yang ni kesini ke pemerintah kesini ke background kesini ke departemen pemerintah jongi ba jong company jong fihi baru kowe mengelala betul ulang yang ni kakam ke bela temu hari ni ke benar ke beladam te seperti sepi ba kagum ke jinglong jiman jong ni ke Airtel Xstream Fiber Airtel Xstream Fiber jadi ke way lagi brand ke bahaya tam. Hani apa di India buat kunjuru Sabang juga di kejongi. Di plans kita dah hari ni Airtel tolong sedang naduk ke Safu Mbps but hadu Laispa Mbps. Bag ni hari ni sini pemerintah mengenai play ke Airtel dengan IP ke kibun ki plan di diskaun di mengenai IP babun ba di fair nak dapat di Paidbah jong senang mulai baru kowe mengso ha bagi apply lo uwet yang ni connection kenapa pendang yo but enjoy yang ni ki plan di mengenai diskaun hang ni di sini di pemerintah ni di benai di penanggungan nang ba pin yo gajing yo nong ni jong pi pa jong senang mulai
Ya, jika installation yang free installation, router free, but tidak di plan tiba lah banyak free hak kami ke Airtel bagian di plan lu benar save dia nak kata kami ke details kita dikena gitu ni Xstream ni kebaluan harga longi gitu man gitu yang gitu bagaimana partai bah kat membadai jo ni ke plan ni ganru Airtel Black kebadai kami ke bundle sementara kami ke broadband bak DTH postpaid mobile connection kini kalau orang punya lang TV pat tunjuk lu yang broadband yang wifi kalau nak minta internet gitu pihak yang kesem gitu bang itu asli ke office yang kok Mawlai kami kini Mawlai local box 7 bang kami ke dalam hantai kok Mawlai ke bumi opposite yang kalah jayur tinggal ni punya kini space view ke banyak work udah default jayur jadi udah nanya Mawlai local dari Mawlai ke banyak work ini punya buat sepang kita yang ini ke Airtel Fiber kita manual kita berikan office ini udah nanya local pakai office udah nanya apa. One of the leading company, Airtel is introducing here the Airtel Xstream broadband in Mawlai, and it's a high-speed internet connections we are providing under our broadband services. Already, Ba has already told the we are starting with 40 Mbps speed up to 300 Mbps speed we are providing in certain plans. We are starting with a plan of 499 and we are having different plans which lots of discounts are there in certain plans, and we are providing free routers, free installation and all. Above all, we are providing quality service to the customer. Airtel is a brand from the beginning. They are focusing only on the quality service in any field, be it mobility, be it DTH, be it broadband. Everywhere we are focusing. We are give the best service to our customer. For that, we are having our Xstream Fiber executive here. We are having our Airtel store in Barabajar. If any queries, any kind of issues you are facing in your Airtel product, you can approach us in our store. We can visit, our executive will be visiting your places if required, and these are the facilities we are providing. And thanks again, and I request everyone to join us and see the services and all. Because this is a festive season and lots of festivals are coming up in a row, and lots of sports events are coming up, and through internet you can enjoy these things apart from your day-to-day activities, apart from your official things. You can enjoy every aspect of entertainment through mentang itu ada bukti bagi bukti ya tadi men kejungi mengilalah berolong jangan dibekam dengan senang mulai kejungi bagi Paidbah jungi gini orang mentoy nagani bekam begini ini kalau bekam siap kalau ini bukti mentang itu bekam lo mana kalau ni begini bekam yang di internet ini sekian begini air di sekretari bapak hakam yang Paidbah senang mulai kejung kemen akan dikisi momentan ini ada nyupian. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.